iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ilimlim mga naksamay. Ay na, saan mo ta paray? Nagkaro kamit. Apayan niya manin na natin basol ka. Di ka na yan. Pananglang shoot mo kanya. Anya? Mauma akon ka. Umay ka dito'y. Dito abay ko. Adaytan, ito ako nitisangon paray. Wen talaga nga adakan itisagok. Aday ka. Apay nga bigla na mo ilagtan na kinabil paray. Inton maminsan. Di ka naglanglang shoot Limtag mo, day ta sub-sub mo ba daw? Ginabil na ni parenting tuyang. Anya? No amok lang ko makabilan na. Diyak ko may masidag king kwa na. Saan nga min anasaya at ti aglang-lang south ba daw? Anya nga ita? Ay, amin na makakita kanyak. Dilawin da, ti sub-sub ka. Masurunak. Ay na ba daw? Agnakam ka ngatan. Ay, kasanong agnakimak. Kahit saan mo't anasaya, tinaramid day dya, parinteng. Ay, una yan. Salbagkiday. Ay, nagadukot alaw-lawat mo. Ay, jak nakapagtepil. Pinaramanak jay luko. Ay, di mula kat kinasarita jay tao, itinasayaat. Ay, masurunak. Idi damaw. Masakit ni kwarog. Idi kwan, kunana anatay. Idi napanak iji ospital, si bibiyag gayam ni kwarog. Ay, may kadwa. Kunana nga urayak iji park, tagkuyog kamay nga agawin dito kabildatan. Gayam, imununan. Ay, nalipatan na siguro nagtulagan yaw. Di may katlaw. Ay, jak na anusanin. Kunanang nga aduda nga umay agtrabaho iti papaaramid ka. Nagpapartiak iti may sa akaldeng, nagpaluto ak iti adu nga inapaw. Idukon kit awan damit. Ay, dayta ang agpaiso. Uray kumaman no sinapan na ngayong baga adida umay. Tapno saan ana ilawlaw ang tao. Ay, surod kun. Kinapudno na namin adumat alinang sutan ni Kabadong. Anya? Kunana nga umutang kanyak tabayadan na inton bigat, hingam saan mo? Ay, uray siya. Kunana nga igatangak iti arak, tasukatan na kanaw. Hangam, di namat sinuksukatan. Iso ana sayaat no inikan ni Kapitan iti pagnakman na. Nagnakam nanakwanang. Ay, makatumpong ko maiti katapat na ako nada. Ay, sapay la kumaa. Iti nagsakitak. Imbaga nakit din anataya. Ay, nagrigatan ay ati nakakaasi pa nagbiag tuyang. Ay, wala. Iso amasapol nga aggagat ka amang gad. Ay, agsasadutan no kasto nga 1 pulos kwartak. Anya? May isa pa ya parikot ko day tamarmarga ya parangan ti balay ta. Ay kat manggad ka tapno makaurnong ka iti pang patarimaan ta. Anya nga tanong mapangga ka ni Mari Banang. Umutang ka kingkuan na. Anya? Umutang ka iti 15 mail. Ibaga mabayadan tantaw. Inton iti kampay iday iti 50,000 na kwartata ngayon pautang ta ni Pulanaw. Di ka payla na didigra iti panang kabilken ka ni Kapitan. Ay, kaano pa yung nga bayadan dati utang da. Mano aya ti utang da kada kayo kani Marituyang. Dakkel nga rod maray, 50 mail. Nagdakelan nga ino kasta. Sing-singiran may. Ngam inton ka ni katlo abulan ka no abayadan da. Ay kat kanayon nyo ang mapansingiran, tapno ito da. Ay, gumatang ako may tibat-bataw. Tapag patarimaan mi, itisango, tibalay mi maray. Kastaya. Ay uwan Ada ka di kwartam dita, maray. Taisupay lang man tibuludek. Iko Ay awan kwartak ang mabalin ko ang maipabulod kan ka, Kabadaw. Namati ni Mari Kuanang nga da 50 mil a kwarta ngayon pautang ta kampay iday ka ni Pulanaw. Anya? Lang sutam ni Marikwana. Shhh! Tagtagari Tadda plano ka na sayat. Anya? Diyak ibagbaga, no niya day ta plano, ta mga numasukal. No anya man day ka,
Di mon patuluyan no di mo kayat ti maisagma. Ay na, yak kumarami din day tao. Ngam ka sa pulak ti kwarta ita. Mala, makaamu ka nga raw. Adda ka no 50K a kwartada ka badong nga impautang da. Anya? Nangalaan da ko mga iti kwartang impautang damay. Kat ornong da siguro nga gasawa Aya, Umot-utang kanyak iti kwarta. Ay ngamjak pinautangan. pinautangan nyo kuma Sayo patungan no agbayad da. Kumangarod nawam magkwartak. Idakdak kalyo kuma ti porsinto na. O di agganan siya kayo pay. Bumulod akman iti kwartam di takwarag. Apay, awan kwartayaw, tataba daw. Adda nga raw, ngam inutang da pailaeng. Agbayad da, inton ka ni 3 a bulan. Kanikatlo abulan. Way, kasta nga raw. Mabalin ka da, yapautangan nak pailaeng. Mano ay ati utangin nyo kanyak, tataba daw. Uray, dayta 30 mil. Mabalinay. Kasapula nga mingkay. 30 mil? Kano nga bayadam? Ay kano may dabayadan ti inutang da kanyak Intong ka ni 3 a bulan. Sige. Ikarigata nga itid kan kaday ta kwarta, tataba daw. Ay na, agyaman na kwarog Angim na Adda interes na ti kwarta kabuludam. Ay way, don't worry kwarog. Kayang-kaya ka. Babayaran kita. Eh, 30,000 pesos amin da ito'y dungaw. Ay unay kan aya inteng. Sang kaulit mo abilbilangan ti kwartam. Inton kwan, matnag mukit di tinaduma. Maya tupay ngay ayaw min abilagin. Ammom lang arudan ti bilang na. Ang ulit-ulit ang pailaan. Nay, adda magaham kwartayo ang kain. Sige, panawan kayo pa dito, ikwarog. Ado pa'y taramidak. Sige lang. Ang kain, mabalin ka di nga umutang iti kwartayaw. Masapul ko ti kwarta. Pangusaram ko ma. Ay, ado ang kain. Pautangan na ko ma iti 30,000 pesos. Ano? Di pa ikit alam amin ang dati bilbilagat. Uray tabayadak tumot lang nga dagaws. Apaman na maalak ti kwarta. Sige, isublim adagos. Kamaudyanan na. Damot lang ang kwartak itatuyan. No kasta nga raw, pasiminto mon ti paraangan ta. Wen ka day. Agparami dak tumot tayo iti siminto apader. Dasayat nga raw. Butoy ti kwartam. Saan na masapaul? Tasyak ti mapan gumatang iti materyalay sa mausar. Balbalagan ka ba daw? Saan akum komporme manandita ti mapan mo gatgatangag? Igatang mo iti kasapulan ti kwarta. Wen ka day. Danag mo na ya. Mala, rumara ka. Nagadumot ti 10 a kilo a karni ti baboy kabadong. Wen maray. Tado ti umay agtrabaho inton bigat. Ay, isumot lagayam Kunak, ano si daon nyo laeng adwa? Ken 10 abungon na tinapay. 4 abuti ti arak. Ken kompleto mo ten nga pagrikadaw no adda dita, maray. Hadda sige. Kaikabil ko amin iti eko bag dagiti gatagam kabadaw. Ken kagudwa ka ba na bagas, maray. Sige, mabiit laeng nga road. May sa atrak abat bataw, ken 10 ket 2 siminto amin, paray. Day talaan, awan landok na. Ay, aguray ka. Na. Tadyak pinalpas. Ay. Adda na yun na. Ha? Lanlan daw, ken darat. Ay? Kayat ka, iyag mo amin, inton bigat. Ay, wala. Di kagda nagtasyak ti makaam mo amapan mangala iji ilay. Ibaon ko ni Kwaraw. Kayat ka, eksakto nga oras, alas 8. Isang pet yawn, ti order ka. Win, di ka kadyagda nagtasyak ti makaam mo. Kay masan to tagluto iti masida, kin merienda. Mano ay ti umay agtrabaho nga inayabam. Aduda, ni Tasyaw, ni Unyok, ni Kabalaw, kin adapay lay mababaro, akadwada nga umay. Tapno mabibiait. No kasta, walo da amin nga umay agtrabaho. Wine, sungarod nga doon ti isagana mamakan. Kaano da nga umay agtrabaho? Inton bigat madlang. Sige,
Bayam tamang isagana ak iti adaw amakan. Nasayat. Iti kasta. Napigsad ang agtrabaho. Inton bigat. Apay ngay. Awan mo't mauray tanga umay ita. Ay, sinalbak. Apay ngay. Sa apay nagadaw dagitin saganak amakan. Kunak bagay tati pa nagtrabaho da. At tinasaya at mapankakin ni Kapitan. Amwam no apay. Pay mantan naksarakin ni parenteng. Langsot samay. Nukasta, awan istak da iji ili asiminto ken darat. Awan ang kail. Ay, Next week da ka nung agpadilibay. daa. Kasano nga taitan di pari badong? Aguray da Ay. Ay, siya pa isuti sumungat. Ay, Paray! Harag! Di-order ko ngay. ay awan. Isu nga aguray kayo pa iti 1 week pare. Anya! Kino yung pasiguradong nga yugyo ita. Awan nga rod. Ay basol ko pa na awan istak da. Alaman. Nukas na nga rod, awan to umay agtrabaho itangal daw. Ay, una. Ada imay dito ay nagdamag kanyak. No, ada kanon ti order yaw. Ngam kunak nga awan pa ta next week ton. Isu ang nagawid dan. Anya! Nasaya at magtasaan nga imay dito'y dakabalaw. Onyok kantasya. Pudnaw, nga man yan. Tanaylawan ko tinaggastos iti makan. Ha? Nailawlaw anak kit din anagluto. Awan damag kayam. Ti parikot. Sa dino nga itan ti pangalaki ti magastos ko inton sumaranaw. Ay nagrigatin na ti mailawlawan. Oh, di tantan mo pa ila ang tagurnong ka iti kwarta. Kapilitan na. Anya nga iti pakanta kadag iti umay agtrabaho no bilang. Nangina pa yung iti swilduda. Ayan nan nga iti kwartak tataba daw. Kanikatlo a bulan itang. Ay, salbag kidi da ito yan. Isublimon ti kwartak a binulod yaw. Agraman ti interes na. Ay. Sa payawan kwartak ita kwaraw. Ay, panghasyo mo ta. Di ka mangilawlawan. Kwa, kastoy na eh. Amina kong king ka ita. Tipudnaw kwaraw. Pudno nga. Kung kunak lang nga da kwartame nga impautang ka. Ha? Inapudno na. Langsot ko lang da jay. Tapno makadiskitarak iti kwarta. Anya? Awang ngamin na mo ka pangalaki iti kwartame kwaraw. Ay, ninamnamak laki din nga ginteres iti 5,000 o ti kwarta nga impautang ko kan ka. Hanggang saan mo't gayam? Ay, jaklem pagarup akas tagayam ti planom badaong. Awanin ti maramidan pa ni kwarog Tanagastos kon ti kwarta na. Una, ngamnungay idarum na kakin ni Kapitan. Ay, makamuditan na. Ay, sana balik ko man nun alpasin di parikot ta. Iso akas to'y ti mapaspasamak kadata. Ngamain lang sutam ti padam ataaw. Sana bali saan damot makurangan. Tinaskain, nakagatangak iti materialize para iti pan nakatarimaan ti parangan ta. Anya? Naamwak ka ni Kwarog nga inulbudan ni Paribadong. Iso nga imbayak ta ibagakken ka. Sikan ti agdiskitar iti pagbayad yo, marituyang. Anya? Tapno ammom, saan a kwarta ni Kwarog timpautang na, no di kat kwarta ni Inteng. Ay, kinabil samot ni Inteng ni Paribadong iday. Ay ko ha. Uwan, pudno day tamaray. Agdiskitar ka nga rod, tabayadan yo, maray. Ay, delikado ni Paribadong ka ni Inteng, numaamuan na day toy. Sige maray, kasaritak taw ni Badaw. Awan ti palimad adilong taw. Isu na amwak ti amin. No kasta, amom nga inulbudak lang ni kwaraw, pare. No apay mat Ati jak kay kayat nga aramidem kat isumot ti kay kayat mong aramiden. Ha? Di mo't imbagak ken ka. Ngayon ton maminsan, di kan agul-ulbawd ngam inaramid mulat ta. Kayat mo sa mata isel-sel ka di ta unag ti abot mo wano pagpaludan. Ay, saan mo ta paray, pangasim mo na. Kasyan na ka diya. Pakawanan na kuma. Ikaray, jakon ulitin paray. Agbalbaliw akaon, fix man.
Isublim ti kwartak nga inted kan ni Kwarog. Nawan pagbayad mo. Sublak dagiti materialis ang nagatang mo. Ay, wan paray, isublikaon. Ay, mabwisit aki di ti kastoy abiyag. Ay, Talaga ang mabwisit ka at gululbod ka. Ulitem to pa'y tinaramid mo. ay saanan paray. Agbalbaliw akaon. Narigagayam taglang lang saut. Ay, napakawanan na ka diya paray. Ay natatabadong, di kay agulpod, daawan palimod adilumtaw, kas kuna ni Kapitan. Day kunadan, no dakas ti aramid mo, dakas tumat lang ti apitam. Ala, agbalbaliw kan tatabadong. Ala sigay, ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenday Toy ng estasyon. Ayan kami, iting kay panagdangag.